Party in the house, rap ni wowe wankujije. Party in the house, rap ni wowe wankujije. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Rap na BCD wowe watumye mbere ibyapa. Sinanze kwiga ngo nkore ibido nk'abajama banje. Bayigicibwa mu muryango kandi nkora ibyonzi. Nisaze mu nzitane, buzima ntibutane. Dore ntuzi agahinda, mora kumara agahinda. Nubwo natojwe kuba intore, ntebejwe n'ibitore. Ndashaka mene bayore, cyangwa mene balone. Ndashaka mbanyomoze, fata umuheto nkufore. Babaswa ku rutonde, babizi imbabu ndashonje. Bazi ko nota nkonje, umva iyo nyundo bahonze. Ejo bazaza batonze, babona ku rutonde. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Nasuditse ibigoma byinshi bafata nkuri kuyaga. Dore ko nta muhanuzi wabo wanarohwa mu manga. Niyo wasura umuhanga banaguta mu bishanga, wanaturika imanga. Dengagiza ububabare, hano hakora imibare. Serega jukaliture, shakisha ahantu ture. Babisha bakubure, werega pusha amabure. Nurwadideho Todoma, sijya wateje korona. Naguza ndaho ibikoma, nasaze twabivoma. Sinkomoka mu badoma, sereka wenda mama. Mwimitobe y'ibihamba, niwese muberi bamba. Turi ku karubanda, zase zifata nk'impamba. Zifashisha ku rugamba, zakiza zikanabamba. Tega babyina mahamba. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Yo ufubitse, yowe namize, twimvuno nyunge, ndashaka ngugize. Emera rap yanjye hiti basi mbeho cudanga. Smartphone yawe yaraguhenze, none ngushyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya, yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti. Bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusanga na accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture, aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwiri, nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Abanebe za original, intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la Kwizerwa Arts Furniture, ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, zanebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore nta namukwime. Ewana hano ibintu abari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri babantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro. Turayafite meza cyane, wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture.
ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this, ku bantu muba mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje, muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu ni uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No Mungu wa Sankara da Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe Sankara mavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Aya boss the Asylum presents rime yiskande mukanwe cyane by the flight 666 radio gatandatu tatu Illuminata. Confirme tuitangi mwari mumaze cyo mumwango Sankara gohora goze mwicare mu ryejo namwe mugoro twide iyi filme ntabwo yemere kuyireba tanye batwereka mu cyo atandukanye umugabo zagenda gazitega abakobwa mukanure cyane gati iyo mu gatandatu eshatu shaburangira mu ubwoba iyo mbonye gatandatu eshatu mwari mumaze cyo mumwira ngo Sankara wagiye kuri YouTube. Yes ndiyo muzajya musanga ibiganiro by'ubwenge YouTube channel yanjye na Idini Sankara da Premier abantu banje mugere mugore subscribe mugere mu support nyabona mu giciriga nyabona erega nimwe muntuze buri ubwo mutama menshi arega mukore subscribe kuri YouTube channel yacu tujye dukomeza tubane buri hamwe hose. Bamba kuragezweho kujye birba yeswe Friday 666 cyangwa se indege gatandatu banda yari tujya mu ndege. Hari indege zavaga namwe zerekeza handi uriya mbare gatandatu mu witondere babanza kubahereza amazi cyaro meze neza huko mu nzira y'indege cyaro meze neza. Bari bafite ubwoba rugamba tujya kugenda mu ndege. Ladies and gentlemen, cabin crew, please remain. Ati bagore namwe bagabo ni cabin crew mugwe muri mu gicaro byanyu. Ari nkubaza mu kirere nyinshi cyane n'imvura ni nyinshi mwambara imikandara yanyu. Belt signs on for the time being. Ati baye byiza mwamufunze imikandara kare mwicare mwigame. Your skies here in a bit. Ikirere turimo nagari cyiza harimo inkuba nyinshi n'imiraba n'imiyaga myinshi. Keep those seat belts fastened. Ati rwose seat belts muzifunga neza cyane. So much for your patience. Rwose mwakoze bwo kwihangana. Once we reach clear skies. Ati cyose mwakenera rwose murambwira nitujya mu kirere cyiza murakomeza rwose mwicare mu ngo mwari bisanzwe. Bafite makuba hakurya mugenzi inkuba nyinshi mu kirere. Can you check the ATIS? Wabonye ATIS cyangwa weather report, see when we might break through. Mane dufasha inaho tugiye ku kibuga cy'indege dusanga ikirere kimeze neza. Maniga afite ubwoba. Ana arabari bigeze bari maragira telefone nazo zirazima network azarabura. Bano ni ba flight attendant nabarangije nko pilot ababwiye ati mwese mwambira imikandara yanyu bagenda baramudufito ni couple. He never has. Kuchabyiba batajya baseka mu mafoto nako bajya bakunda guseka kubera iki se? Turi bari mafoto abaseka
Even in my baby photos, he would just like hold me ati rwose na papa nyine amafoto yanjye kera nteruye yabaga arakaye and just be like, probably something I did. ni uko yimereye papa wanjye ukiri n'umwana cyane haruguru umuzana kujyana nabo batakwishimiye akakumenya ko batajya baseka akorana no ku mama yishimye They did not ababyeyi bawe baranyanga cyangwa hate you. ntabwo bakwanga sheri That's just how they are. Oh, you're just saying that? ntabwo navuze ko banyanga gusa nyine Love you sheri urabona ndagukunda because I love you. They love you too. dore kuba ngukunda n'ababyeyi banjye baragukunda And even if they hate your guts, they're still 2,600 miles away. sheri ibyo wibitindaho dusigaje mayiro nkeya tukagera aho tugiye umukobwa yarimo agenda areba udufoto Well, Raisinette loved me. mana imwe nawe Resonette yari yankunze Yeah. mana yari ishimishije cyane Shit going on in my brain doesn't matter. ati biri mu bintekerezo zawe n'az'abandi ntabwo biri ngombwa ariko nuko ibintu byose bimeze neza Smiling. Yeah. kandi warakoze kubwo kumwenyura My pleasure. ni iby'agaciro ni kupura ariko indege barimo indege hey! ikirere kimeze nabi ba pilot baracangaye nayo hari ikintu ubona ra ntacyahindutse Unavoidable. Projections are all over the place. hari projections ziri buri hamwe hose MCs. ariko rwose hano kuri MCC nta kintu ndimo ndabona Great. ni agatambaro kaba kari imbere ya pilot buriya abapilot batwara ari babiri ariko baba bagenda bafashanya It's like this thing is following us. ariko maze hari ikintu kiri kudukurikirana abantu indege muro controle mu kirere maniga hakuno ariko se hari wakanze hano nzogera kugira rero ko bamumufasha hano abari nzogera ba flight attendant It's 25A. yewe ni 25 a genda umurebe buriya mu ndege abantu umuntu aba yicaye kurya kandi akunzogera bakabaza gukora iki kumufasha yega Yes, sir. What can I do for you? nagufasha iki Please tell the pilot to not crash the plane. ndakwizongera ubwire pilot atagongesha indege atakurayishingisha Assure you that he's already Ay, considered. ibyo arabizi rwose In the same flight as me. sinzi niba n'abantu badafite ubwoba nkanjye Can I get you something? ushakira ikintu cyo kunywa nk'amazi My medicine, hari imiti mfite mu gikapu it's in my bag. iri mu gikapu Sure. Is it in your carry-on? akakanza ndebere igikapu wakiza mu kanyano Suitcase. oya ni muri varisi nini Oh, sir, if you checked your luggage at the airport, ati rwose niba utabereye kuri airport ngo bafashe imiti yawe y'ibanze wigendane ntabwo twajya ahantu hari imizigo rwose ngo tuvaneyo umuzigo wawe Hey, what if it's an emergency? ndetse usanze ari uburwayi mfite muri janse bukeneye imiti kuyinywa nona sir, nyakubahwa umbabarire I can get you a headset. nakuzanira ekuteri umusego wenda n'ikiringiti ushakira amazi mana afite ubwoba ndi kumva indege ishobora kuba yagonga igice ari cyo cyose ko yakurashinga marega amaze ataramenyere kugenda mu ndege mfitemo akantu kakoba yewe Oh, what a little heartbreaker. mbega akana keza mana kameze nka nsenya mgugugu hano arafite imyaka 4 mbega imyaka myiza I can see the look on her face when she sees you. ati rwose ubu ndimo ndabona umwana burya ari bwishime nakubona nka papa utashye I'd be happy to see any look on her face. ati rero nibwo ndabonezerwa mbona yishimye Employed for 24 months now. maze rwose amezi 28 ubwo ni imyaka 2 nataha Only thing I could think about was her and her mom. ubu nacyeka ari kumwe na mama we Soldier? nase uri umusoja uri umusirikare uragiye muri Army Ranger How much more time do you have left? none usigaje igihe kingana iki Well, I was delayed in Paris. The only flight ati twatinze turi Paris I was to LAX. indege rwose atujya muri Lax 5 hours to New York, and then ati amasaha bagenda ageze muri New York I got to see my family. bati imodoka y'isaha imwe bageze mu rugo manu buri gikundiro Oh, I'll say. mbega byiza asa wa mukobwa ukora mu ndege They're getting restless. abaturage batangiye kurambirwa Hopefully we break through this before they... ntabwo abantu bari tuzi ino miro abaturi bicamo nazo nkuba So, anyone need anything now, though? Oh, yeah. abantu bagira icyo bashana nyine umbwira sibyo banza umereze ikiringiti kimwe n'agacupa k'amazi akirana akaringiti Thank you, Liam. urakoze Liam yikorera hakuno mu ndege hano hari undi mugabo nawe cy'inkuba zikubita nawe imba arasoma agatabo banza arunguruka hanze kumbe hano afite imbunda umwe mu bari mu ndege arayibona wawu umugabo yitwaje intwari niba ari ikiyebeje nikone pa ubona ko umukobwa yayibonye subizaho ikote neza yewe Don't worry. ntugire ikibazo Supposed to have it. nemereye kuba natunga imbunda mu ndege Sorry, I wasn't worried. yewe ntabwo nari mpangayikishijwe n'ibyo nawe ntiyabitindaho I'm lying, I was worried. ntabwo nakubeshye nari mpangayitse umugabo arangije avanayo baji y'akazi ni umusirikari There's Thaddeus. bayita Thaddeus
U.S. Air Marshal. The US Air Marshal. Buriya muri Amerika nyuma yuko ibitero byagiye bitega indege nyinshi cyane bafashe umwanzuro ko buri ndege izajya haguruka muri Amerika agomba kuba harimo umugenzi w'umusirikare ugomba kuba yasaye nk'ikihebe akaba yatabara umugenzi ni Thaddeus. Ni US Air Marshal. Air Field Marshal. Flight deck. Flight deck. Can I get you guys anything? Nabazana icyo kurya cyangwa icyo kunywa. I think we're good, thanks, Alice. Tumeze neza Alice. Everything good back there? Aya nyuma yemeze biti. We had one passenger ask that you guys not crash the plane. Dufitemo umugenzi umwe atubwiye ngo rwose arimo kurashingisha indege. Ntagire ikibazo. Let me know if you guys need something. Just ring. Ariko namwe mugize icyo mukenera mwamenyesha. Sawa urakoze turakubwira. Ni Kalisi. Everything all right back there? Binyuma yemeze neza ra? Seems good. Bisa nkaho ari byiza. Just checking in. Nali twatubazaga natwe tumeze. Would have been nice if JFK gave us a heads up on this storm before takeoff. Ndege JFK dutwara rwose muri iyi storm cyangwa se muri bino bihe turimo ntago ari sawa cyane. Seen a storm this big. Ariko ntabwoba. Ikirere cyaza kumera neza. Seeing the moment we were off the ground. Turi rwose n'ugira urwikekwe byose ni sawa cyane. These domestic red eyes are a nightmare too. Maso yatuka rwose usa nkaho ari inzozi mbi ariko Sure, but after nabirenze bana. you know. Baragenda bagana umugenzi wa pilot ebyiri barafashanya. All the coffee in the world, my friend. Ataraka n'ugiye unakoresha ikawa yo ntwaye indege ni ikawa ya mbere ku isi. Any plans for New York? Ese hari n'imipango bafite muri New York. Had a hot date. Man, ifite kuki tuzasohokana. Beautiful woman you've ever seen. Ati niyo mugore mwiza nigeze mbona muri iyi si. What's her name? Yitwa nde? Don't know yet. Ntago ndamenya izina rye. Twateretanye online ni ibyo ngibyo nta bindi birenze. Rangije. Hano ko muzi by'indege banashaka utuntu tw'uduporezo. Better? Maybe. Ikirenge cyari sawa wenda ko biri. To flying, like if you can't do it. Berekana abantu batijya kugenda mu ndege kubera gutinya ikirere. I don't think it's the flying. Ntabwo nacyo gatari kubera ikirere. Tube that resembles a penis while thinking about falling in. Erega yanakwihambira kanikomeza ino ryiza n'izigenda zizunguza. Think of. Man, nagamye gutekereza. Giant penis or the falling and exploding? Uri ufite ubwoba bwakabana nini cyangwa indege kuba yaturika. Barabazaga kuko cyo gatinya. Ndati byombi bitinya byombi. Planes. Nawe utinya indege se? I'm afraid of a lot of things, but ntabwo nyandinye ibintu byinshi. Flying isn't one of them. Ariko mu byo ntatinya n'indege kujya mu ndege ntabwo mbitinya. It's a beautiful thing we do. Mana kuba turana nabyo ni ibintu byiza. Up here in the darkness where no one can see us. Ibaze ko turana mu kirere no umuntu atatubona nta n'inyoni yaba yatubona. How long has it been? Like 3. Maze kingana iki mu ndege? Ndatinya imyaka 3. Akora muri kano kazi. Bagira warundi wasonnye. I'm busy. Ndi busy arimo nazinga makuwa nuza ibiringiti gendere mu muntu uko manzi. Maniga mu yakari nyita ariko afite ubwoba. Maniga runguruka hanze. Maniga jiza gutya. Abona ikintu cyoza nk'umuntu mu ndege. Sibara mwansabye mwitare buryo cyo. Nakubwiye bitara turajyombo cyo kirimo. Abana mu kirere inkuba mu bihe. Maniga urebe. Maniga ni mu ndege. Arimo arabona ibintu bidaha niba sinzi ariko. Nta kintu umurera. Maniga rebye neza. Ngwino. Maniga kubera ubwoba. Maniga reba neza. Nta kintu mbonara. Ngwino. Arakomeza arareba. Ngwino kapfa. Maniga gira mu bwoba. Highway. Maniga rikaze. What's on the way? Hari ikintu mbonye. Mbonye umuntu ari marama magara. You need to take it. Umuntu arwamagara saro umuntu mu kirere. Hari ikintu mbonye tuza mwana. Is everyone shaken up? Wanyweye urumogi cyangwa ni kitapimpa. Wanyweye ibiki wacomye. Wafashe mugo cyangwa. Take your seat, okay? Banza wicare utuze sibyo. There's nothing like that out there. I can assure you that. Ndakwizeza ko nta kintu ubonye. Take your seat subiraho wicare. Excuse me. Nkeneye baretse gato. Maniga aratambuka. Sasa bari bicaranye rero cyangwa urumogi cyangwa. Oh, sir, I'm sorry. You can't use the bathroom. Ntukoreshe ubwiherero umva. Uretse ayifungira n'imindani. Okay. Muri abantu bakora mu ndege nabwo ajya gutongana n'abakiriya umeze neza. Harimo wa musirikare kuvuye mu mazi imyaka 2 adataha. Harimo na Air Marshal. Excuse me? What's that? Yewe nibiki biri kujya mbere? It's just nerves. Nubwo bagize nabindi. Has everyone. Hari abantu badakunyere kugera mu ndege. This flight all the time. This is the worst I've seen it.
umva nako n'ubwa mbere mbibonye. Do you live in Los Angeles? Utuye muri Los Angeles. Well, my parents do. We were just there on vacation. Ati niho ababyeyi banjye batuye tuvuye muri vacation ariko tuye muri New York muri Brooklyn. Honeymoon, really? Mana twe tufite muri honeymoon. Wow, felicitation. Let me ask you something. So Nakubaza. it's when a passenger is more out of control, like more than that. Ese iyo umuntu mugenzi ananiwe kwikontrola bigenda biti? Generally, these situations resolve themselves. Ati byo ni ibintu byikemura kenshi. We have protocols in place. Ariko sibyo ko murayidura n'ibintu bitandukanye ariko turabikemura. That's scary. Byari biteye ubwoba. I said these situations usually resolve themselves. Anabwe ibintu zino sose birikemura urumva ko abana mwanya mu ndege agera akamenyera paka tugeze iyo tugiye. Ariko baniga afite ikintu abonye. Baniga kuba rubwo bazamubwiye rero. Bamugize umusazi. Baravuze ngo ndimo ndagwe ibiyobyabwenge mana kubera. Maniga babicetse ko ngo urumogi yacomye. Kumbe yari afite cyabonye. Kumbe Maniga namubwiye rero. Hey! Maniga aywe Maniga bazwi yacomye kumbe Maniga afite ibyo murabona mu ndege. Maniga afite ibyo barabona mu ndege abandi batarimo barabona. Maniga vayo. Aywe nakubwiye ngo Sankara turashaka ora mwicare muri ryo show. Ntabwo nakwizera undi murabona mu ndege. Cyagerageje kumfata iki kigufata umugore muri miruwari. Maniga sasa ameze nk'uwacomye. Umva turagufasha. Umanye wa Air Marshal mumfasha nyiri cyo cyazanye mu ndege mfasha abantu nk'aba. Uyu muntu ashaka kwari n'ikiye babo ateze nk'igisasu. Ashaka ko yacikira. Dore Maniga ngo sasa wa Air Marshal ngo aramufata. Narumaji nangweye muri miruwari. Train this passenger till we get to JFK. Do vetano wose mu ndege ya JFK umugezi wose bari teza kavuyo. Umva mereza bwa muntu bahambiza. Aradupinga utuntu twa plastike. Abari mwese musore mnyishano byanye na kibazo. Njye wa US Air Marshal. Everyone back in your seats. Bana sasa hari binini babitwaje mu ndege. Iyo abonye umuntu ateje akajagari cyakavuyo. Bagukubitare cyitwa speed governor. Kigabanya umuvuduko w'ubwongo tusinzira. Hamwe waruzingo we n'umusore. No US Marshal. Ukabwo. Zana akamoto gisi. Hano bafite ibinini Benero ngombe ibintu by'ibinini nk'ibyo. Hano kubita urunini ugatuwera. Chiri. Ndima ndabumva ntabwo natumye mwana ntabwo ndikiye I'm not a terrorist. I'm making this up. Ntabwo ndikiye bari ikintu nakibonye. Bafata urunini rusinziriza hano gukubita urusipidi governor. Ubwonko bwa freezing. Bamuha urunini barumurisha ku ngufu. Swallow it. Mira kamire. Mira. Mira kamwe nsobuke. Maniga bahamukubise urunini bafunga umunwa. Maniga ikinini ko cyakinjiye. Are you tying him up? Je kumuhambira gusa se. Paka tuzi. On this plane. I don't want to wake up and freaking out, okay? Tugomba kumuhambira paka indege izagera atongera kugira ikibazo. Okay, mfasha tumuterure. Baramwegura Maniga. Sasa Maniga afite ikintu abonye ariko kubera ko abandi batakibonye bamugize umusazi. Bane batanguye bajya buganyesha ko ari ikihebe. Baranje Maniga ko yagahwereye. Abandi mujye menyuma tumutwicaze hakuno wenyine. Ana murakoze. Maniga bamwicaza hakuno. HR second. The passenger Ikirindi kigucinege. trained. He's been medicated. Ati rwose umugenzi yaragize akabazo ariko baye medicated bamuhaye imiti. Rwose mwihangane indege mu masaha make irabigeza igiye. Kandi bihangane ikirindi kigucinege ko naguhwera. Aze neza sawa. Ibyo nibyo arashaka kuvana kare. Bahambiriye amaboko. Beno mwegize nabi. Wawundi wa US Air Marshal amwicara inyuma. Bagweri gesema Bin Laden yagenda gatega ibisasu mu ndege. Abatalibani nta kintu asigaye bakora asigaye afata abasirikare muri Amerika bagomba bari mu ndege. Kandi mu buryo bw'ibanga cyereke byakomere ngo mumenya ko yararimo. Naje banza ibinyuma. Ngo ubonye ibintu mu ndege guteze. Brand. Sheri ibintu byivange mu gute iki? Wanted to help. Ndashaka gufasha nta kindi. Isn't something you should be involved in. Sheri ibintu ibintu akaba yivanga bavuye muri honeymoon. Okay, I'm sorry. Samba bare Sheri. I guess I'm still in my head about my parents. Erega ndacyategeza ababyeyi banje. You said it was okay. Yebo ndibaza cyo ababyeyi bagutekerezagaho. Bambwiye ko mankunze kandi ndakwizera. Yeah. Sawa ntacyo bitwaye. Next time it'll be better. Wenda ubutabizamera neza bazanyishimira. Naye niko mbikeka bavuye muri honeymoon. Indege mu kirere. Maniga afite ikintu yabonye wamugira umusazi. Reba filime sazi. Bamwe ngo yanyweye ibimoji. Mana rwose ikirere kimeze nabi cyane. Everything.
5 minutes ago, looked like we'd be out of it in 20, but... rwose iminota mitanu ishize indege igabanyutseho gatanga 20%. Fuel gauge will work. Altimeter yayo na fuel gauge bihagaze neza. Hano bari ibirege uburyo ihagaze bakiraho. Urumuri ruri kudukanga cyangwa buriya akabazo kose kabaye ku ndege wa pilot bahita bakira sinyare niba itara rizimye niba ripfuye nabigenze biti hano bahita babimenya. Rangije Flight deck. Captain, it's Liam. Ni Liam. Storm caused a passenger to freak out. Rwose cyari gitumye umuntu umwe ahwera. The marshal stepped in and assisted. Ariko marshal uri mani ndadufashije tumutera imiti arasinzira. Nkamwambiriye. Control back there. Tenze ko biri muri control. I think so. Yeah, niko bicheka. Okay, good. Just sabyiza. Make sure everybody's comfortable. Make sure abantu sari comfortable ameze neza. No. Got it. Sana byumva. Making sure abantu bari inyuma rwose bameze neza nta kibazo. Sasa hakuno wa musirikare abanza kugenda batambaza amazi abafata utuji hano muvana y'udutebo abafata coffee. Ma'am. Mama akira hakunino akira na databushi abinywera amazi abanywa iki ikindi cyo ushaka mu ndege hano hari ndafunguye rebe hanze ikintu yavugaga kiriyo agenda abavuga just a water please muhereze iki n'amazi. Miss, Mabusha, I was wondering if you had anything else I could snack on. Mwambona akantu ko kurya gatoya. The peanuts? Wenda nk'utuntu tw'utunyobwa. Gave me his, but my stomach is... Ndumva mu ndanye rwose ari vide. We're gonna start the in-flight meal as soon as the storm dies down. Ati rwose turagakora turashaka kurya mu ndege muba burimo butoya. Utuntu tw'utunyobwa, utuntu nk'utwo tubajiya. Packet salad. Ariko dufite n'utubusalade ku ruhande. Byaba ubonye udusalade byabasha kurushaho. Abari packed salads. Mukecuru yakira ubusalade. Si ibyatsi. Nushaka n'ibyo kurisha ndabiguha. Upangira ubusalade hakuno. Mukecuru ariko mu nda hakora icyatuza. Peanuts. Of course. Yawe n'utunyobwa cyane peanuts. Abandi mu ndege nyine mukecuru. Arimo aratitira n'ubwoba. You think he saw a ghost? Ashaka yabonye umuzimu musheri. Baya nta buzima ariko sibye bawowe. I think he probably thought he saw one. Ahubwo yaketse ko yawubonye ariko nta muzimu mu ndege gute. Yeah. Probably just crazy. No busazi buraho na bintu bya danje. You know, I think I saw ghosts when I was little. Nanjye najyaga njya kubona abonye umuzimu nyiri umwana. Serious? I mean, maybe. Ndakeka sindi shuwa yabyo. When he sees things you don't understand. Ari bintu tuza ariko tanasobanukiwe. Hallway. Nari ni mu gikoridoro gishaje. The corner of your eye, but... Mbere njya ari koridoro nkajyamo ibintu bidari hari mu mwijima. Or you're driving and there's someone behind you. Hari n'ukuntu butwaye imodoka ajya mva inyuma hari umuntu uhari. Gone. Wahindukira ukabona ko nta muntu uhari. Other people. Yaba ari umuzimu cyane abandi bantu. This one time. Akira hakuno abantu bajya bahereza ibyo kurya. Being in my bed. Hari njye nabaga ndi mu gitanda ninjye nyine. On my side, looking out my window. Mwumva ko hari umuntu yanze yidirishya arimo arandeba, nareba hanze yidirishya nkabura umuntu. Because I was trying to go to sleep. Ariko akenshi byambagayo nabaga nabuze ibitotsi nyine ndimo ndigaragura mu buriri. Numva nyine nta gitotsi. Guy? Mwumva ko hari umusore uhari. He looks like Frankenstein. Nabonaga rwose asa nka Frankenstein. Kugeza umukobwa ko bagiye n'indege tayari. Towards the house. Through the bagenda baganamo rwose uburyo ki. Right towards my window. Yajyaga nabona ibintu bidahari kiri mutoya. Until I could see the whites of his eyes. And then he just stood there and looked at me. Hari n'igihe nabonaga umuntu ahagaze nk'ari arimo arandeba mwamureba mu maso. I freaked out. Iyo wagera ku gaso byendaga bite? Woke. Nari nkajya mu cyumba cy'ababyeyi banje. Guy in my window. Ntabwo ahoremo nabona umuntu mu idirishya. My dad. He came in and looked around. Bakaza akareba mu idirishya akabona nta muntu uhari. They even went into the backyard. They said I was dreaming. Hari igihe numvaga ababyeyi banje barimo baravuga ngo wenda narotaga. I don't remember falling asleep. Usibye ko numvaga barimo barambejya ko sinibukaga igihe nasinziririye. Arimo aragenda aganiriza sheri wiwe. Byatangiye byose kubera umutipe bavuze ngo yaboneye umuzimba mugira umusazi. Ibyo bibaho cyane mu bwana. Kubona ibintu bidahari ukikanga. Nawe ugeze ubona umuzimu ukiri umwana. Mugeze nk'abantu bakundana baba Jene Marie usanga bigano ntabyo bakajya bakabeshyanya bagahimba inkuru akabwira mugenzi wo ku ihene yishingwe ngo kandi ngo iyo tayiga ngo niyo ari yiyenje ibihene ngo birayishe
Pull it. mwakira tukunywa wa musirikare wa Air Marshal yibereye ku bunyobwa n'amazi kumbe maniga bashinjura umugi tangiye kuzanzamuka hako nino aho babika amazi ibyo kunywa During a storm, we'll be picking crouton crumblies off the floor. none yafata ubusarade muri iyi storm cyangwa hano umukecuru byatse ariko nabirenze mana urugendo rw'indege rwa Atari That'll happen. reka twizere ko nabindi bibiri imbere Over there keeping watch, we should be fine. nabona uyu mugabo Charlie Bronson rwose arimo aracungana n'abantu ntakiri bube umukecuru arimo ararya umukecuru arimo ararya salade dore ngo salade ngo arazigarura Need some help over here. yazishyira no fatani inyuma umukecuru arutse salade harimo inyo Give me like a towel. zanira akayishima Okay, can you breathe? uko yana wasajaje nike bana nyangasa iminari yakanya isaruka harimo inyo Let's get you back to your seat. ye musubire mu myanya yanyu Get up. fata akayishima biyore tetatawi ibintu bitese semera ibaza salade ari yako kanya ahita aruka inyo Check the other salad. gendure bizini salade urebe ukuntu zimeze tutaza kujya kugaburira abandi bintu bino bintu bita bijyangiza mugenzi izina ry'indege bagabura ibintu biboze ibintu nk'ibyo maniga ndabuze ndi salade do kumbe zose zaboze arangije maniga za hakuno bamena imyanda muri puberi yitonze avana n'izindi salade zose bari bafite zose wuzuyemo inyo niba byagenze bitashane kunepa uwa mbere yabonye ibintu bidahari none ibiryo bahagurutse ku kibuga cy'indege ari bizima bitangiye kubura nta n'amasanga yo baramara mu kirere urebe filime gusa aho banzahamagare pilot amumenyeshe Flight deck. Hey, sorry to bother you again. murekere kubabangamira tayari sinyare z'indege zitangira kubura urimo urahamagara network ziranga indege nayo mu kirere. This is Pan US 57 over. Turimo turabona control Pan uko bahamagara bo hasi ntago bumvikana system iri difficult ntago twaba tracking ahantu muherereye Liam n'ibiki bijya mbere. Well, they're rotten. Ibintu byaboze Rotten. byaboze They're like satanic rotten. bisa nkaho byaboze rwose ibintu bisa satani ibintu byuzuyemo inyo magotsi. That's disgusting. Ibintu bitese seme bana. Your flight meals are rotten. Mwana ibiryo byo mu ndege byose byaboze. Great. Yeza cyane. Have Liam call LAX, tell him about the food. None se Liam yabahamagaye twagurukiye ku ndege ngabwira ibiryo badupakiriye. LAX. Aramwe ngahamagara muri LAX cyangwa se dosenyo sa indege yagurutse. The passengers as comfortable as you can. Ariko abantu bari mu ndege batagiye ikintu bamenya rwose ibiryo mu bimene na byakuvuga ko nabirimo ariko atamenya kijya mbere. What did he say? Avuze ngo Keep everyone comfortable. abantu baturisha nta kindi. Keep everyone comfortable. Phones aren't working. Telefone yako ntabwo ziri gukora. Running out. Hello? I'm comfortable. Barambwe ngo baturisha nta kindi telefone nayo isivaho. What? Ndimo numva ibiceri. Yes. Darkness. Ndimo numva ibintu rwose biteye ubwoba. Ya. Sasa indege dore ngo irazima. Dore ngo indege iracurama. Indege system yose indege irizimya. Hana igisigaye gufunga imikandara. Igisigaye gufunga imikandara. Dore indege ngo iracurama. Dore indege ngo iracurama. System y'indege yose ba down. Moteri zirijimije. Injini zirijimije z'ubwazo. Urabya notice. Moteri z'ubwazo zirijimije. Nta kintu wakora. Ultimate nayo yazimye. You got eyes on the horizon, Ryan? Mwana turabya zote wana. Indege iri manuka bumva butosho. Indege iri manuka butosho. Kandi indege iri manuka gutya. Iricana. Moteri isubiraho. Moteri yisubizaho. Moteri zisubizaho. Barwana nayo iritambika. Mayday arimo aramagara bari hasi. Iri JFK Center. Pan US 57. Tugize cya engine failure moteri igiye hasi. Systems check. Aho rwose muturabira system yacu cyaba kibaye. Ntabwo bisanzwe biba. We're in aerodynamic stall. We are dead stick. Hano bose baravugijwe ntacyo wabikoraho. Ya filime sasa. Tayari bashitira moteri. Imwe irashya.
sasa indege ifite nuze ebyiri imwe irafatwa dore indege iramanuka butosho gerageza ukuri tureba twasubiza ku murongo indege ntabwo hey ya filime sasa Yeba filime sasa Samaganda planta hano arabwe ngo kitapimpa ariko ibyo yanyweye simbizi ariko mukanure cyane ndakubwiye ni da premier inkora indege se indege iricara nta generators ziri muri indege cyangwa ngana zetu cyo muntu yakora sisiko byakunda gerageza connect ba connect on generator bastira moteri indege yabuze stability yabuze stamina yabuze ubwicara nasene yicara cyangwa igenda cyangwa ihagarara ariko tu iracyacurama hey tayara bari mu ndege ariko nganda ibintu byabaye sagara mwana tugeze kuri point of no return nta gusubira inyuma turore ana fata bikunde kubwa mahirwe tayari kubwa mahirwe kurura arayicoza indege irongera ikora iki bayirebesha mu kirere highway yari yacuramye hey indege irongera kwama mu kirere fresh na system irongera iraka iyi ndege nabaye sinzi byayo nabanyari imibare gatandatu kandi bya mibare bya Ruminata indege irakwama hey sagara nababwiye man shimwe thanks God lead please contact the cockpit thank you atirigose abana na fly lead na bayoboye indege good work kozeneza mwana moto z'ibintu byasubiye murongo ntago nize mu indege ipfa gutya but not like that nagaruka bijya nanjye kabisa no gwambere biranunguye you get to see a lot of things you never see ariko mu ndege utwara indege ubona ibintu byinshi ariko nanjye mu majoro yose natwaye ubwambere bibonye had a heart attack Kristo nani waye umutima kabisa ay Can you start the walkthrough? Ubakongera kabasha gutambuka kanza ncemo mbaturishe nta kindi banza fatano telefoni you okay back there inyuma mumeze neza ra yakuba mumeze neza winsa police mudu tagesha kidege cyaje kigoswe That was a lot. yewe byari bihatari about everyone else any injuries abantu aruwakomeretse I don't know. ntabwo mbizi naruwakomeretse Forget. ariko mugenzi wanjye arimo aracamo hagati sanda byumva about 4:10 we hit New York saa 10:10 twinjiye New York see if we can make this a better trip from here on out turebe ko iyi trip iyo twayirangiza neza kuko twayitangiye ariko biri kose abaturage barakaye umva hano harakubise rwose izuru ku idirishya touch you up in the restroom I'm not tujye mu bwiherero ureko afata agatambaro kihanagura ngwino hako nino hano harakubise izuru atava imyuna Yes. abandi meze neza saa murakoze aratambuka ajya mu bwiherero arimo arava imyuna azabika amajuru yinjira midani meze neza ukomeze mu tukangana rwose indege byawe byari bigenze neza arabasobanurira yitonze banaga telefoni zirakwama. Gentlemen, apologies for the turbulence as you may have gathered. Rwose abagore namwe bagabo turbulence duhuye nayo rwose itera ikibazo gikomeye ariko mukomeze mwihangane umukecuru ufata amazi umwe. He's back in order. Rwose mukomeze mutwihanganira amakuru meza no kindege rwose yasubiye muri order indege muri situation nziza. It's our number one priority. Rwose kwareza ikirere tukajya muri New York City niyo priority yacu niyo kibanze kandi turamenye gashaka ko turi bageze amahoro kandi munahumeka neza. It's about 4 hours. Rwose kujya amasaha 4. Sit back and try to relax. Icyo musabwa no kwicara mukarelaxa. Through the cabin to make sure everyone. Rwose cabin crew cyo muri bukene babwire cyangwa se aba flight attendant barababura kimwe kandi mukomeze mwihanganira indege yacu kubwa discomfort yakanya gato. Yewe uyagaribwe nyati kuki mungambambiri agufunga n'umunwa kwa acicika you had an episode wo episode ya mbere yagenze nabi twagwambiriye I had to restrain you nagomba kugwambira understand it's for your own good ibyo nakoze ni kubw'inyungu za it's for your own good no you know ariko nagunyumva ka ubwisukura mwe nagunyumva
I'm gonna tell you one more time. Shh. Utongera guteza akavuyo please mfasha. Tetuaceceka. Nyumva neza. You have the right to remain silent. You have the right to remain silent. Ufite uburenganzira bwo gufunga umunwa. Iyo mba ndi wowe akaba imfungura umunwa sibyo? Ceceka please. Relax. Saba ngaho relax. Ceceka utuze. Maniga baramwe ngatete gafunga umunwa nta kindi. Bamushinje ibimoje bavuga ibiki? Kumbe hano mukaragiye. Mukaragiye kureba neza. Ariko ibintu mugenzi wanjye yavugaga. Barimo arabona ibintu hanze y'indege. Nawe aronguruka hanze. Urebe. Ngenda abona amagi. Nawe areba hanze. Areje hanze mwana abona amagi. Abona hari ikintu kimwe ngari umuntu. Ariko se. Itabi ryo mukajyasi. Mwana abona nyiri romba. Ariko ni itabi cyangwa. Sasa hari ibintu ubona ukavuga naba nasinze cyangwa. Baba pilot aho bari LAX Center. Abahamagara muri LAX Center. Lost contact with JFK. Mwaduhamagara ku kibuga cya JFK niya ndege ya Pan U-57. Bari guhamagara aho baturutse bakominikana nabo barimo barajya babatunganyiriza umwana asigaye amasaha make akaba landing. Bisanga no buryo twabuze umuriro n'ikintu bazi. What about the systems check? Warebye system yose agaze neza se? Went through the book. Narebye mu gitabo. Why, but Kintu cyatuma indege yizimya. Got a few problems. According to the diagnostics, the cabin pressure is good. Atingurikije ibyo mbona cabin pressure imeze neza. Fuel irimo. Landing gears imeze neza. And autopilot's gone? Yeah. Ariko bantu twatwara muri system ya autopilot. Indege kitwara vagwa mwashyizemo icyerekezo. Greatest ever built. Keep our hands on the wheel, we should be just fine. Atereka dukomeze dutware bya autopilot tubireke turaza kumera neza nta kindi. For some reason we lose navigation. Asa wasanga ari impamvu turimo turabona navigation. Niye mpamvu se. Through a storm with engine failure not. Aya bazana ko turi mu kirere nk'iki ngiki inde motor ikizimya. Keep calm kid, all right? Mwana muto tuzane bwa nubwo uje mu ndege. Ibintu bimazemo imyaka. Abwe nusinzire gusa. The report. Hamagara bakuri artist wabwira ibya munuza report. Acha nano ka screen ka artist arebe hano. We wanted to divert our path according to the data. Tino tukashaka guhindura icyerekezo dukurikije data duhabwa ni artist. Ntabwo byadukundira ko turi mu cyerekezo kimwe. I can't see anything out there. Ntacyo ndimo ndabona pe. Equipment, no equipment, radio or no radio. Storms only last so long. Ati mwana kamubwire yaba radio cyangwa itaro cyangwa se ikintu kitariho. Nage inkubi nk'izi z'imiyaga zijya zitinda mu kirere. N'iby'akanya gato. Turenga ikirere ingo ziri kubitira turajyanda ameze neza. Sasa telefone nawe yavuyeho network yijimije. Kumbe nta kintu mbonye. Anaibuka. Hey. 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 Sema midea. Sasa waje mbwiherero. Mana nyenzi kubiti cyangwa ngo biti zuru mva minyuna. Hari hano mu bwiherero. Tangira kumva amajwi. Arazima. Areje mu kirahuri abona kwirosi bamukase. Kumbe nawe amukase. Arimo areba mu irosi akabona yakatise. Ariko sinimo ndava amaraso cyangwa. Atangira kwivugisha. Hasa nibije byambere bana? Arimo areba muri wara akabona kwirosi bamubaze. Kandi yakwikora kumva ni muzima. Bana bari mu ndege ariko ni ibintu dari mabuja. Excuse me, man. Mama nyihangana kusakuza niki? Nta majwi mwumvara? Ma'am, can you hear me? Mama uranyumva? Ari reba akabona ari cyamubaza. You know who broke me? Oya. Mumfashe. Abura sasa abura. Sakanduza bafungurije. Ma'am, I'm sorry. Mabuja ihangane. The lock override is stuck. I can't open. Nuza yo ku muryango irimo indani kare. Fata kare uyikate urakingura. Na kare ndimo ndabona. Kare umva hariho kare. Kata kare. Kare arayibura. Sasa bari bari mu ndege bari kubona ibintu bidahari. Basa n'abacanganye ikibu. Reba filime sasa. Reba filime sasa. Aya. Ndimo ndabona ari cyamukuruye. Kimukuruye. Yibona handi hantu. Urebe. Hey!
Yabona handi ariko. Nakubwiye bitandatu kukoze na jombo cyo kirimo. Hey, imbere ye. Aiwe smartphone yawe yaraguhenze none guyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusanga na accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Mana we uyarwana na kare koko. Fata kare kata kare. Hagize gutyo byakomeye. Abona no wundi wa Air Marshal. Kwina no mfamu musada. N'ubundi abarete ya Amerika bayishyize mu ndege ni kesi. Baramusari mwikiye mu ndege bakabatabara. Coming to help, okay? Aro muri muraza kuba yafasha mukonga utuza. Stay calm. Ni muri muranyumva stay calm. Kibazo ki? I think that there's a woman trapped inside. Udama sanga yahezemo indani. She's stuck. Yahezemo indani. Yeah, the lock urumva ni mechanism y'imifungire improperly. Ntabwo arimo arakora neza wasanga yahezemo indani. Here, let me try. Ngaho vongerageze. Nawakatakare biranga mabja. Hata mimi nasikia huko ndani lakini una shida gani? This is the US Air Marshal. I need US Air Marshal right now. You're right. Nemara yakora gufungurira. Umuryango wibanye nabana batangira kubyumva. Nta tindo wandusha. Kintu kimeze nk'itindo fera beto nabandi batangira gurunguruka. Hano hari agatindo. Ah. Oh, great. Ya baretse gatangwereke. Soja boy yarangije. Yitonze. Hey, kumwindane. Muri mirwari. Mwicanyi. Uko tuza turaje. Baragata tugucingurire. Ngongo juru avuga ibiki? Ngabo ni bono bintu kiri kuvuga. 1 ari umwicanyi. 2 Sasa idayimani mirabwira umgongo ari umwicanyi mu ndege. Bacinguye umukobwa kumbe yicaye hasi. Oh my god. Mara nyagasani. Aiwe ndimo nakibona. Kiramwe wa muri ndege ari mu mwicanyi. Madara Siriyo kira madara. Okay. Muko urimo avuga amagambo atumvikana. Urimo avuga mother father ni kira usobanukiwe. Yeah, can you take a seat? Banza wicare mukobwa muto banza wicare uruhuke. Aiwe mana. What happened? Bigenze biti? The mirror. Wani miruwari. Wani miruwari. What about the mirror? Miruwari sibaye kikandi. I saw her. She Namubonye. pregnant. Yaratwite she was pregnant. Ntabwo nahumeka ganumva kandi naheza umwuka. Umukobwa navuga ntabwo byumvikana. Naza maniga mbere yabwe ko afite ikintu yabonye mugira umusazi. Uko banzu tuze. Ngaho basi mfurika mufasha waguruke uje mu mwanya wawe. Sasa obise umwaro mugi. Bazatangiye kwizera ibyo bababwiraga. Ntacyo bitwaye. Yarangije bari bicaranye mu mwanya ni mwene wabona mamagi. Ngena abanyiri romba. Yitonze. Sinabivuze. Mukamvuga ngo meze nka nuza nkonkwa injaga. Se. Hey. Banige bamugize umusazi. Baricara. Ariko namwe nabona mamagi hari ikintu yabonye. Umeze neza oyi ndebye ubona ameze neza. What is going on? We're never flying this flight again is what's going on. Yeah, abantu bacanganyiciwe. Brand nanga gucanganyicirwa indege ifite ibintu biteye ubwoba. Bamwe yarutsinyo, undi ngaho nawe yabonye ibintu bidahari, undi nawe marabona ibintu bidahari mu bwiherero. Iyi ndege ni indege. Sheri tuzo bipanika. I don't know either. Sheri nanjye rega simbizi imbaza. Hell of a storm. Basanga ari ingubi y'umuyaga ari ikirere kimeze nabi.
Are you okay? Yewe umeze neza? Mana amaze cyo gupfira hano. Sheri ntago turi bupfi. Air Marshal said that the crazy one was a terrorist. Ariko naturi amugabo w'umusirikare Air Marshal yavuze ko ambere ari umuterrorist. Okay, ma'am. Ana garibyo navuze umura mama na terrorist imano. What are we supposed to do when there's a turakora iki? I mean, sasa muri abaturage abasivile bose bezana ko yabonye umusirikare abazi ko ibibazo byose byakemutse. Babona abonye umusirikare maze imyaka 2 adatahagiye kwa abafashe. Mutugire. Maybe we shouldn't call him crazy. Ntabwo twakwe twamwisha umusazi. Okay, nothing. Ariko yavuga ibintu by'imeze y'abazimu. Hano mwana wabona mama njye nawe yabonye kimeze nk'umuzimu. It's just all a little frazzled right now. Urumva ibintu by'indege y'umuntu agiye mu bwa mbere agira ikintu cyahamuka akantu k'ubwoba nawe niko bimeze. It's a malfunction. Urumva ni hungabana. Function with the plane. Indege yagizemo akabazo ariko nta kindi kibazo gihari. Umudayimoni mu ndege yabageye. Boys, you better keep that man away from me because I just want him. Umva uriya mugabo mwamuhambira yako nyina yabona agaca kwa ibyo bavuga byari impamo. You know, maybe we got struck by lightning, you know? Wasanga twakubiswe n'inkuba ntawe ubizi. Hano buri umwe mu ndege bavuga ibye. Cyane cyane abantu muri situation y'ubwoba. I'm a teacher and I watch the news. Okay, twake n'amakuru turi amakuru kutureba ko hasi bimeze. You know what? Cool it. All right? Mwana mwese maze mutuze. Okay, we're on a plane. The plane is a machine. Kandi ndege mwibuka kari imashini. The signals get jumbled. Nuko umuntu afata telefone sinyara zikabura. Indege byayibaho. Ugerageze mutuze. Some shit's gonna go wrong. So gitera n'ubwoba mugera mwana umuntu mushize amakosa. Don't even know it's true. Utagiye mu mwakiyuzinga. We won't panic. Mwe panic. Exactly. Bivuga ratano kuri. Sit back and mwese mwicare mufunge imikandara nta kindi gisabwa. You sure everything's normal? Hakoje urisho niyo meze neza. I'm not sure. Je ntago ndi sure ko ngomba guturisha abantu. It's not supernatural. Naye ntago ndo kintu kidasanzwe. We're on a plane and planes have problems. Sheri turi mu ndege kandi ndege nazo zigira ibibazo. Something's not right. Sheri ari kintu kitameze neza ariko. I know. Ndabizi. How about we take our mind off this? Reka tuzubikore ndege tubitekerezeho. Sheri banza umve nk'umuziki. My brother put ubu mix tape naje nshya kuri nuza kuri right. Akuriwe nuza yawe umve imiziki. I don't know, it feels weird. Ntabwo nakumva imiziki yene kuma bintu bidasanzwe. Sheri bebe. We're in a storm. Storms pass. Iyo turi mu bihe bitoroshye tubicamo. If I open my carry-on and snakes fall out. Ariko iteka ihora ubitekereza biragukurikirana. Icyo ni kimwe tuza muri wowe. Kombe reba hariya. Kombe ku kuri miruwari yabo. Aracyanditseho ngo Mada. Wabibonye? Nagari mada cyangwa fada ni mada y'umwicanyi. Sasa hako no mayige babwiye ngo angwinjaga arashaka kwihambura. Warusingo umva. Umva neza nkubwire. You're really stupid if you think I'm letting you out of my sight. Waruzko ryo nibuze ko nakuvanya amaso uri muri besha cyane. Relax. Tuza. Asiya gusa. Hano natangiye kumva turi mu mugenzo w'ibyinekerezo. Kwihorera ntabwo zigiye bihagarika. Nibikira? Ngo kwihorera ntibizigiye bihagarara? Did you say something to me? Wumve muri ekuteri. Kwihorera ntibizigiye bihagarara ariko se. Ari mu ngoma yumvira mandi majwi. Say something? Sheri umbwiye ngo iki? What? Njyewe? Ego. Thought I heard something. Mandari numvise ko simbi ntiyabyitaho subizamo ekuteri. Yumvira muri ekuteri. Uri hehe? Hagarara mbere yo kumwijimba mwinshi. Ariko se. Aje ibintu ndi kumvura kubyumva cyangwa. There's someone trying to call me or Ndakeka umuntu muragenda kumamagara cyangwa kubwira ibintu. What? Akubwira ibikize. What am I trying to hear? I don't hear anything. Kuse kuni mintu numva ko nabyumva ko numva mingoma. Brandon. Chene yoko niki. Mukobwa agira makoba nangiye kumva ibintu nabidahari nako ntacyo. Hari kivuga kuri muri bintu bidahari bakakugira umusazi. Uwa mbere yaboneye mu ikirahure undi arukinyo uwa gatatu muri toilette. Subizame kuteri. Umwitaje yumva manduye bimumena amatwi. or something? Seri umunzamuriye volume cyangwa? Or something, Jesus. Umenya amatwi mariye ma volume. Agize gutya kure kuteri yazaho amaraso. Mumumenya amatwi. Sheri utangiye kunkanga abantu utangiye kunera ubwoba. Sheri amatwi aramenetse avamo amaraso. Sheri arangije subizane kuteri gira makoba
ibiri muri indege nanjye ko mubibona niko mbibona. Bagatinze uyu nawe hakuno. Wa mukobwa Alice nawe akora mu ndege ari muri cabin crew. Captain. What the? Alice, there's procedure for a reason. You can't Alice nukijana imbere utabanje kutubwira nyobanzo tumenyeshe. just be on the ground. Amasana atatu asigaye. What I'm worried about. Ari ibintu byamangayikishije. All worried about? Ndahangayitse pe. We're losing this flight. Iyi ndege ishobora kuba yatwaye ihomba. I need you to take control. Ndashaka mukontore buri kintu cyose byo. Mbabarira gato. So far we've had a lightning storm. Ndabona inkuba ari nyinshi tubonye ibyo byaboze. Abantu bapanitse abantu batangiye guta umutwe. I don't know what this is, but hano ntago ibintu bisanzwe, ntago bisanzwe pe. Bakivuga ntago bisanzwe. Akivuga ntago bisanzwe. Indege tayari. Mukobwa ari gafite ingingo. I need you to calm. Alice nyene ko mutuza nta kindi. It's a rough flight, but you've been doing this. N'urugendo rubi rw'indege ariko nyene nakundi. All right, I don't know what's Nangaruka mbere byabaye munatwaye indege. Problem is, but I can't be back. Sinzi byari gusa. Kiraza gukemuka. Can to keep us in the air. Atarimo nakora bishaka kugenda indege kumwe mu kirere cyane. You're doing a great job. It's just. Cyane muragiza kuba nakora akazi kanye neza nayo n'ubu ncanganyikishe. Ugerageze gose twubahane. Alice yangane. Ariko subira inyuma udacanganyikisha pilot. Look, I'm trying to be a hard ass here. It's just. Nimugerageze gutuma mfunga umutwe. This flight. Ziko turi bicemo. Uko buri muntu akomeza kubwira ibyo akubwira ne gucanganyikirwa kurushaho. Alice subira inyuma. Kumbe n'uyu nawe utwaye indege. Urebe. Pilot. Urimo urabibona ra? Atangira kubona ibintu bidahari. Mbona ibiki se? Birane ibiki one? Up there in the clouds. Reba ariya mu bicu mwana. Birds? Ni inyoni cyangwa? That's impossible, Bert. Ntabwo bishoboka indege hano indege irize abari inyoni. In the world? Ntabwo ibintu byabaho. Pilot wiga kaza gatangira kubona ibintu bidahari. Inyoni muri iki kirere kireshya gutya. Bariya ni abantu mbona cyangwa? What are you talking about? Mwana wavuga ibiki? Captain. See anything? You're not seeing this? Mwana ngiye kwibona gusa cyane abantu mbona bagenda. Christ. Yesu Kristo. Tangira gutitira sasa pilot. Agize gutya birabura. You want to take over for a minute? Mwana wavuye gato yanga banwaye ukabugiye ku ruhande. Break might do you some good, maybe some coffee. Umukorera gakaba gashyushye. Break shit. Umva nago nasaze bana. Bottle of water, please, Alice. Zanira amazi Alice rata, zanira amazi. Ayiro twabyise umunaniro. Bamushakira gakaba cyangwa amazi. There's no shame in being exhausted. It's Uzake kunanirwa nta gisebo kirimo. Nebintu biba kuri buri muntu ariko byabyiza. Mwana ameze neza bana. Scared? Je byemeze neza. Yeah, me too. Bafite ubwoba nanjye ubwoba ndabufite. Yeah, maybe a little. We narufite bucya ariko ndabufite. I don't know, something's not right. Ariko ikintu cyoro ko ibintu bitameze neza muri iyi ndege. Right. Ndimo ndabyiyumvisha ntabwo ibintu bimeze neza muri iyi ndege. Kuri muri atitira cyane se. Natitira gusa se ko ndimo natitira binarenze. Notice. I guess I just get a lot on my mind. Ngana ni byinshi bifite mu mutwe wanjye. Rangije. Pilot tamuzanira amazi. Thanks. Akira kamata maji. Amuhereza n'amazi. What did you see? Ye ubonye iki? Subiramo ibintu wabonye. Yewe ntabwo mbizi. Anywa amazi. Yabanje kubona ngo ibinyoni ngo abona abantu bagenda mu kirere. Bajya ngo mbizi biri ku muvuduko uri hejuru cyane. Tayari. Amazi hano haratangiye kuva amazi. Indege sirava. Nibati. Urebe. Ubwo yabanje kumeneka amatwi. Arangije aza karungu muri we. Karungu zimwongoza guhaguruka. Arahindukira bopoto urebe. Hey! Sihora mwansabaga mwicare. Nawe njyari ibintu barabwiri. Hey! Bitandatu ntago ari menshi. Umukobwa azahizemo karungu. Ndege. Umukobwa akomeza imbere.
ibyo murora nanjye nibyo mbona. Kagakobwa gakaye muri cabin crew gakora mu ndege kamuturuka imbere. Amuco nkutamureba ariko se. Uyu muntu arimo arageye. Akomeza he? Urebe. Akomeza zaho ba pilot bari. Kumara manigara kunajya betafite utuntu dukoresho. Maniga bafite inyanga ziwe nabakingira bwa bwiherero. Arangije. Make sure this stays open, okay? Making sure ko uyu muryango utawufunga. Urumva? Making sure ko nta ntafunga. Maniga bafite yana majini yiwe y'inkwere. Danny. Sheri Dani. Danieli. Bano bitwa ba Daniela. Musara wa Danieli umukobwa wa Daniela. Maniga arangije. Kaneshinire game Nebyenza kumbe mugenzi Sheri yari yamoye agafoto ko muri kografi ari purenya aratwite ire purenya hashira ubonye ayo iri yarafiyemere Sakara nabwe ngibyo mbonye bahunguwe binganya gupfusha imbye yiye kubitara ya majini yiwe yinywera jini ryiwe daimoni abo tripara bogotomera indege yimira vangi batirishaje Sheri wanje aratwite ariko yabona ikintu atwite kimeze nk'araganga ku muntu Brandon What? Ncheriko ndumva nameze neza Sheri What's going on? Ishijyamberese Would you think it was weird if I thought there was something else on this flight? Bare bintu mbona ngiye mubwirera ariko Sheri cyo mashije kubona cyo indege ifite ibibazo. Indege ifite ibibazo. Is it like your Frankenstein thing? Urutanye kubona bya bintu wabona guri mutoya bidahari. Oh yeah. I'm not following. Nago nkurikiye rwose. Danny. Hey. Danny Sheri. Mukobwa. Are you okay? Sheri meze neza. Do you have aspirin? Waba ufite aspirin or the painkillers? I think there's some in my carry-on. Ndashaka biri mu gikapu cyanje. Banze ngurebere. Afunguye. Ari cyamufashe. Hey. Ubwo yikubita hasi. Kwikubita hasi. Abona ari mu mizigo hasi. Hey. Yibona ari mu mizigo mbere ye. Mwicanye the killer. Hari umwicanyi muri indege. Mudamu utwita busa nkaho yabyaye ariko ataragira ngo uhureho. Ataragenya. Hari umwicanyi muri indege. Hari umwicanyi muri indege. Ahwereye nibwo yagarutse hakuno ubwonko. Hey. Iriya setinire zinindege. Ki setini indege usanga arimo setini bazimu. You're fine. Kene gifaransa na imvuzo. Shari meze neza. Iriya setini indege pariske vraiment donc. Hey. Chara hakuno. It's alright. What happened? Tuza Sheri. Jakura yanje. Uzana amazi vuba. There's nothing there. Nta kintu kiriyo. There's nothing there. Kifasha akaboko kiramfashe. Look. Iriya setini daimoni. How about you two quit freaking everybody out? We're not trying to Marakomeza kukanga abantu kugeza ryari. freak anybody. Umugore arimo arakanga abantu. Batangira gusa mwitongana mwana. In fact, it's making Ibintu mudatwemera nabi. Nimba ari kibaye mwibitonganiramo. to calm her down. Ndimo nagereza kuba naturisha umugore wanjye nawe winyasamaho. Uruvumerewe neza cyane. Mogaki ubonye ikisi. Woman, I think. Mbonye umugore ndakeka. Dead in the bin, stuffed in there. Rwose nabona ngaza muri mu myanda. Ariko arameze nk'uwapfuye. Yashatse kumfata. And I know there's nothing there, but gusa nizwe nta kintu cyari cyari gusa. Umva ari ibyanyabyo. I believe you. Ndakwizera ntago urasaze. Something's going on here. We just need to find out what. Uko biri kose muri indege hari ikibazo kirimo dukeneye ko twamenye cyari cyo. Sure. Ko bameze neza ra? Yeah, I think so. Ndakeka gatangiye kumererwa neza. I promise, I just don't know. Ndabasezanye n'ibirema mbonye umugore utwite usa nka yabyare gataragira. You really don't want to go to the bathroom. Nanjye ibyo byarabonye ni muri bathroom. Sandro bagize umusazi bwa mbere. Oh,
Great, Mr. Crazy Man's awake. Nabona wa wundi mwese umusazi yakangutse. Look, please don't say it, okay? Nongere gusakuza mukecuru. This on this plane. Atajyonja avuga ko ana umuntu rwose ikiye mu ndege. Mr. Marshall. Nyakuba Marshall. Ngwino hano tuvugane. Why don't we just tie her ass to a chair? Kuki abantu nk'aba batakanje mutabahambirira ku ndege? Bahambire ndi. Bamwiterana amagambo bana, mwiterana amagambo. Nta mpamvu yo guhangayika munsi mutuze. I just don't understand. I don't understand what's going on. Ntabwo nizo biri kujya mbere muri ndege. Look, nobody knows what's going on. Natwe ntabwo tuzi biri kujya mbere muri ndege. But the one thing that I do know is that I trust the man with the badge. Njye ndizera umugabo ufite badge y'umusirikare. Mureka gukora akazi ke. Afite n'imbunda ariko. A lot of crazy unseen shit going on. Hari umwana uri kugera mbere muri ndege ataramenya uwo ari wo. Utangora ku mugore mubona nyina gwasaze. Batangira gupfa umugore mwana mwatuje ariko. We're families, just like everybody in this place. Nta mugabo ukunda umuntu umuvugira ku mugore cyangwa kuvuga ku muryango we. Ntabwo ushota ndariko. Ntabwo muri abana mwicare mutuze mwembi. Ndavuze ngo nshara hasi. Oya amashwana atanga itegeko. I need everyone on their shoulders. Stay calm, okay? I don't think it's terrorism. Stop using that word. That word just... Whoa, what do we express ourselves? I'm sorry, I'm not usually this much of an asshole. Hey! It's scary when the plane malfunctions. It is. We are people who do this for a living. So let us do our job and we will be fine. See, it's exactly what I was saying. Malfunction. Gas leak, loss of cabin pressure. Until we gonna be okay. Just gonna be a couple more hours, okay? Would you please check in with the captain, make sure all the... What do you think's going on here? We are losing electricity. Abantu baragenda bakabona bibara ahandi. Ibyo nagara ibintu biri mechanical. Wasanga ari ibintu demonic. Cyangwa spiritual. We're still in the air. Turashari mu kirere mwana urumva. Fantastic, fan. Byiza. They that knows what the hell they're doing. Hey, shit. Bivuze ngo nawe uzibijya mbere. You keep talking. Nubwo tutazi ibijya mbere biba byiza wafungura umunwa rwawe kuri umunwa urimo abangamira abantu. Keep your mouth shut. Funga umunwa nabyana kunaniye uryame. Shut the fuck up. I'm so sorry about all this. Hey. Don't be sorry, okay? Do anything wrong. I don't know what's happening. To take the aspirin? I wouldn't. Don't worry, sweetheart. What if there is a major malfunction while we're in the air during a storm? Check for problems on the ground. Look, has the captain mentioned anything about when and where we're gonna land? Yes, Captain. At this point, trying to land in this. We're safer up here. Excuse me? What about the storm? Tracking with us. Excuse me. It's not electrical. Rambo kalambo. None bakabonera rimwe. Oh. Bana babibonera rimwe. Hey. Ngaba vere bafata kumbunda ariko. Kama kanu kakoba. Babone mayiti cyari imwe. Irangije etonga urutoki imbere. Atunga imbere. Yaba. Yarasakuje. Irangije arabura. Muzi murabura. Oya.
uyatangira kwirukanga muzimu zirabura We need to do an emergency. ubare ikintu kiri emergency mutangana murandinga ibi ni byanyabyo ibiki byanyabyo ntago twarandinga naho rose turabanyije bari kunasi ku kibuga cy'indege Alice ni ibiki bijya mbere umuzimu uri mu ndege indege yafashwe n'abazimu Again with this? aho umukobwa yasaze cyangwa ntago indege yaba haunted We're all tired. ndabisura rushe What do you mean to? mugerageze mu nyuma mutakana murandinga indege kubera ko abazimu bari muri iyi ndege ndabingize mutakana mu pariki indege nandi mutaka muyipora mare muje muyibandike ariko mutaka mubandike indege mbasheri wihangayika dosigaye minota 95 ubwo ni sana 35 Pure jeopardy. indege mwayibanditse mubandike indege mutaka mu pariki ntago indege bayiparikira randinga Storm's been on us since takeoff. storm imeze nabi ntacyo twagufasha n'ahandi twajya Would you listen to yourself? ibintu umukobwa arimo arabana indege yabaye haunted Superstitious. bakiri aha arukinjiye muri uyu wa wundi Jacques ubwo kwihorera for revenge atanya vuba magambo avuga iki ahambura umukandara Ryan subiza umukandara bana Ryan kwihorera revenge yatakutwaye sasa rangara atakuwa usigaye atwaye reba filime sasa reba indege iritwara tayari inde reba filime bitana tunanga ni menshi tayari reba indege iracurama reba indege iracurama abazimu bateye indege reba filime sasa nakubwira cyari mideya the one and only umwite da premier kuri YouTube yacu acha ibiganiro biryoshye isankara indege indege dore ngo yitwara reba kajagari mu ndege Ryan ndekura Ryan yabaye Ryan akanda amaso cyangwa sereka Alice indege dore ngo iracurama ona ndege sasa ona ndege vitu viko hapa misi bijuwe lakini ibintu bimezambe ibintu byazambye we tayari manika baye haunted paundi wa air marshal yaraje aramufata yanarwa no gutunganya indege asubiza ku murongo ariko sinzi ya filime sasa utaryo binagasobanura wajya kuri YouTube ukareba ibiganiro byacu biryoshye cyane kuri YouTube channel yacu yitwa Sankara da Premier niba gukora subscribe. No. Yeah. We lost it when the plane lost power. Ndege bwa mbere yabuze umuriro dutumutwe ariko bitangiye kuzamba. Bigenze bitese. Ari cyamwicometse. Amaso yarabaye umukara rongera atungana arahwera. Tayari. Hey. Ay we mana mana. Hey. Nakubwiye YouTube channel yacu yitwa Sankara da Premier. Tayari. Kora subscribe. Munatange comment utubwire ibyifuzo byawe byishaka ko tugukorera. Ryan umbabarire. I don't know what the hell we just saw, but something's definitely wrong. We agree. Ati mwabantu mwasinze ikintu twabonye nakibonye namwe mwakibonye ariko sinzi cyari cyose nababwira cyo iyi ndege harimo ikibazo. On that, right? Kanezera kumwese ariko mubyemeza. Bose bakiboneye rimwe. Iyi ndege ifite ikibazo. I mean, you said there's something physically wrong with the plane, right? No, not anything that's going to cause hallucinations or visions. Kuko biri kose ikintu kiri muri iyi ndege kimwe cyatuma babona ibintu bidahari bakabona ibintu bidahari. I don't know what would cause us to see the things we saw. None se turamenya icyateye bino bintu turimo turabona ari igiki. Okay, well, let's start from the beginning. Kaduhera byatangiriye. Storm started soon after takeoff. Pre-check was fine. Luggage was. Turumva inkubi y'umuyaga y'ikirere yatangiye twamariye gupakira ibintu ariko tukiri kujyana dupakira imizigo. Ibintu byari bimeze neza. Mr. Peck in 25A. Rwose twamaze guhaguruka. Mr. Peck, he claimed that he saw something not. Uriya musore Peck yavuze ko aribonye ibintu bidasanzwe. Bavuga ko ngo yanyweye bya kitapimpa marijuana. Off and then he got. Agiye mu bwiherero nabwo yabonye ibintu bidahari. I know what I saw in the bathroom was. Ntabwo nabonye muri bathroom byari ibyanyabyo. Narebye muri miruwari mbona mugoro twite. Utari kubona ikintu cy'umura ataragenya. I couldn't get the door unlocked. Nibwo umuryango wananze gufunguka. It felt like it was being held from the inside. Ikibazo cy'Imana indani rero. Oh, I mean, there's nothing physically. Ariko rwose mindani nta kintu kiri physically. Plane lost power and we fell.
And then the food was spoiled. wasanga cyagiye umuriro wagendaga ari ibintu byamenetse. Earbuds. Njye numvisha umudamu arimo arasakuriza muri ekuteri zanjye ambwira ngo umwicanye ngo kwihorera ngo bikomeze asakuza cyane. Scream what? Asakuza avuga ngo iki? At first it was whispers. Gambere abanje kumeze nk'uvugiriza. Bere urasa kuriyongera. Said murder. Akajya avuga mada ubwicanyi. That's when my phone stopped working. Nibwo telefone zarekeye gukora. Mine too. Naye telefone yanjye yavuyeho. Narezi ari yanjye gusa kumene zanyu zavuyeho. Screen. Je screen yanjye yabanje gukwama. Sonogram. A what? Cyangwa ni sonogram. When you take pictures of babies? Jenani mwana foto y'umubebe uri mu nda. You're a pregnant lady? Bona umugore utwite. And then Ryan going crazy and attacking Jack. Nuko bantu batajya guserera Ryan yataka Jack. Umuzimu winjiye muri Ryan. And murder on the outside of your window. We murebe hanze. Muhanda kwizo cyangwa mbona kwanditseho ngo mada. Ubwicanyi. Nakubwicanyi. So, what are we looking for? Ubu rero twibaza turashaka iki? Start. Turatangirira he? From around here somewhere. Ko biri kose ibintu biri hano mu ndege. Well, it all started in the front of the plane. Ako biri kose byatangiriye mu ndege. But I already checked the bathroom though. And we've been up there most of the flight. Twibaza na mbere ko indege yaguruka byagenze bite? That wouldn't explain the phones or the overhead bins. Turibaza amatelefoni yabanje kwama mbere ya byose. Or what happened in the cockpit. Hanyuma sandi byagenze bite? Bana twaraburije. Guys, okay, listen. We just need to find the source to what Ukeneye ko twamenya source ya ibintu byatangiriye. the hell is going on right now. Umbano Ryan yarakangutse. Ryan yarakangutse. Ryan eba muhambiri. Yewe ndi yeki. That's on purpose, kid. Mwana mutiyangane. You attacked Jack. Watatse Jacques mugenzi wawe. Crazy. Hanyuma mwana wari wasaze. Wait, no, why would I do that? Mwana niyo mpamvu satuma nataka mugenzi wanjye. Ntago heroin cyari kikurimo. Ntago reba mwatatse. For all of us, but there iri joro ryatubereye bikuri twese. has to be a perfectly reasonable Ariko ko biri kose ari impamvu ituma tubona ibintu bidahari tubona abazimu. explanation for all of Dukeneye rero umuntu adusobanurira ibiri by'amere n'ibiki. Many places to look. Dusaka indege yose rero. If not the cabin, wasanga atari hano wasanga ari ababeka imizigo. else is there? Wasanga harimo ibintu bya nyabingi bapakiye mu ndege birimo biratuzonga. And now we have that word written on his window. Ibintu byatangiriyemo indani none tubonye ijambo ryanditse ku kirahure. Yeah, but we can't check outside in the wing right now. Ntabwo twajya hanze y'idirishya. Ibibazo biri mu ndege ndani. Wow, no, Marshall. Is there anything on board that's out of the ordinary? Mwareka tukareba ibintu mwapakiye mu ndege byose. Nothing that I know of. Ibyo ntacyo mbiziho. Special packages from museums, no. None se nta bintu mwapakiye nk'ibintu bya kera baba babimura muri mize. Dead soldiers being transported. Urabona nko muri mize hari bafite nk'amagufwa y'abantu bapfuye ibintu by'utubindi bacuraguriragamo. Home from Afghanistan. Ibintu byavuye muri Afghanistan. What do you say? Uravuga ibikisi? I mean, objects could be conduit for spirits. Bashaka ko barafashe nk'ibintu byabaga muri mize y'ahantu bifite imyuka bigikoreye. Bakabishyira mu ndege ikabihura n'ikibazo. Okay, so if there's nothing on the manifest, what? Niba nta kintu twabonye dupakira ibintu mu ndege kuri manifest. What were you saying? Harya wavugaga ngo iki? When? Iki? When you said you fell through the floor, where did you go? Harya igihe wikubitaga hasi uri mu bwiherero wagiye hehe? The cargo hold, I think. Why? Nabonye mwapakira imizigo none nibonye nishidutse ndi. Kubera I saw that too. Nabyo nabibonye ubwo nikubitaga hasi. Back against the seat. Nabonye nikubita imbere yaho nari nicaye ariko nkabona ndahantu mu mizigo. Baby. There was someone there and ubwo nikubitaga hasi nabonye hari umuntu arundi ruhande. I felt like they needed my help. Ariko nabonaga bonasa nabafite ubufasha bwanjye. Kombe dore ganja planta. Brian, there's something happened. Uwo muntu buryo avuga gasa nk'ari ikintu kibi cyamubayeho. Something bad. We have to go down there. Abo tujya hasi aho babika imizigo. Having visions. Kwari mpamvu twese turabona ibintu bimwe kandi tukabona ibintu bidahari. Twese tukanagwa hasi tukisanga turi ahantu hamwe. The luggage. Mu mizigo rata mu mizigo. Bajya mu mizigo. Speak up. Ngaho vuga. The luggage. I don't know what's going on, but it isn't going to solve anything. He said we ourselves. There's something to do with this. You are in a big world of hurt. Do you understand? How?
You tied me and put me. Wa mambiri muna beraza nateje ibibazo mambiri. Cut him loose. Muhambure umusore ararengana. Twamuhambire tuzi ko ari umusazi. Ariko turana kari cyozo rusange. Bathroom. Miss, would you happen to have any scissors? Please. Atiracho munzanira umukasi tureko ari kuntu twamuhambura. Bamuhereza umukasi. Zana umukasi hakuno. Don't make me regret this. Wachana udatuma nicuza kuba ngiye kugwambura. Uratu ntabwo uri bwicuza. Bana shimwe. Okay. Here's what's gonna happen next. Yaramwumva bikurikira. I'm gonna go back to your seats. Bana mwese musura myanya yanyu. I'm sorry. Hari abari bujya hasi barebe iyo mizigo. Go down to cargo. Bana munamere ko yajya mu mizigo. Do you want this to come to an end or not? Because I got hasi wa mukobwa ko muzangu kujya mu mizigo ushaka ibintu birangire cyane birangire. Cover all my bases here. Dushire ko twamenya ibintu byatangiriye. I'm going with you. Turajyana. Sheri. Not going with me. Na hanu ibuje. No. It was speaking to me. Ichi diamond twavuganye. Nakibonye. Couldn't sit up here and wait for someone. Ntabwo nakujana ngo nagenda ko kirugaruka ngo kinzongo. Else to figure it out. Genda jyayo ngo bakwe cyari cyo. Ndagenda. You're not going. Naho ujya rero. Naye ndagenda. Let's get back to my wife and my. Nanyira ninje muri ndajya kujya nsanga umuryango wanjye uri n'umugore wanjye. Ntabwo rero bamwe ngo arecaza ngo sinyigemo. I'm going to help you. I have your 6 men. Mwana njye nkuri inyuma I have your 6. Doing my job right now. Yo mwana akora akazi kanje kanje. Amasho. You stay here. Sheri guma hano. And I'm gonna go with the marshal. Yakanje na ba masho. Please stop. Yes, murekere. Munkurikire kwanza munkurikire. Bave mu byo guharira. Ibintu byandagenda urasigara baragenda abahamagara bose. Bakiraho namajwi mwumvara. Bazana baca bajya mu mizigo. You guys are gonna have to be quick. You can't see me. Nezere ko ibyo mukora mbikora vuba. Strong enough. Mugire vuba mwihute gusa. Okay. Fata gatoroshi. Naruja mwumva ruborogara. Nta kintu mwumvishe. Umve. Mwana rirakaza muzangira mu bandi ibyo nikira. Baby. Numvishe inkuru ry'umwana. Ndani. Jasa nabona amaraso menshi. Guys, what's happening? Jene bikira. I thought I saw something, but it's gone. Bonye ikintu kimeze nk'aho inda yavuyemo. Bonye ibintu bidasanzwe. Yagize gutera ngo nabuye ariko se. Mbere yabo. Hey. This is bad. Ni bibi cyane. Datowe. Hey. Forosha ariko. Barabona ibintu bidahari. Maneke jya gucomona. Urasa ngaho yabyaye. Nangije. Abana America code. It's leading. Kurikiza amaso. Hey, Austin, you want to grab that? Kirimo kirajya mu bikapu komeza imbere. Baje mu bikapu. Harimo ikindanira. Guys? Babandi. Babona mu dufoto twinshi tw'abakobwa. Bagiye bapfa. Babona inyundo. That's blood. Binekira. Ana amaraso gusa. Babona ibintu bimeze nk'aho. Typical serial killer. Banza rumwicanyi ruharwa kabisa. What? Harimo na za souvenir. Harimo n'imisatsi. Hey, her. Mafoto agiye atandukanye. Where's the woman that ran towards us and disappeared? Hasi umugore watwatagaye hehe. Holy Mary, Mother of God, that's her. Mana nyagasani bikira Mariya wi. Bag belongs to someone on the plane. Uko biri rwose igikapu ni cy'umuntu urimo hano mu ndege. Okay, whose bag is this? Yaba ari uwe mwicanyi rero. Igikapu ni icyande. Sasa buri gikapu ku kibuga cy'indege yashyira aka etikete kandi cy'amazina ya nyiri igikapu ndetse na nimero ya passport. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka kumbe pilot yakuno. Pilot ko twaye. Pilot ari kurya naseka. Pilot yarariwe arabaje hakuno. Babonye aka etikete bumwashyira kuri manifest. Kanyiri igikapu bazana n'igikapu. Who that? Iki gikapu cyuzuyemo udufoto tw'abakobwa bagiye bicwa benshi. Babicaga bafotora. Baca mu baturage.
kumbe Ryan nawe hafungiye. Kwa pilot banagana urukapu wakomeje gucika usanga utazi bijya mbere mba mwakaye mwo bahano hano nkwarira indege masho. I don't know if you've noticed, but I'm flying this plane by myself. Yo mama biziko nkwa indege nijye na mwakaye muza guteza kavuyo ejo ni riri This right here. nagare mavu turi hano. Do what? Uzimamvu turi hano bavana yo bwabo foto aba nabagore wishe cyangwa jenishe arabasika jenishe. You serious? Manu serious cyangwa What? bivuga umuntu mwanda That? ahubwo imbwira nabi. Whatever you think's going on. Akazi ndimo nibiri kujya mbere ntabwo ubibona. I'm sure you know protocol. Ntabwo urimo kuza protocol. I'm not gonna be able to follow protocol right now. Ntabwo baje kwakurya protocol ko ntabwo nibwo agahenge. What is this? Nabano bantu bari mu ndege ntabwo bagwa agahenge. Just on the ground. Reka banze ngere hasi. Wait till we're on the ground. No. Reka banze ndandinga indege tonde uje guserera. Where did you get these? Ibi wabikuye he? Amafuta bano bana abakobwa ba. What is this? Bana nyanga ibi ni cyariko. What's wrong with you people? I don't know. Ntabwo mwasaze cyangwa. Lie to me. What did you do? Imbesha. What did you do to her face? Bano bana mwa warabishe cyangwa. Women in these photographs are the same women. Aya mafoto turimo turajya tubona. Nabo bana abantu bari maranye nabona muri iyi ndege. In your bag. Ubundi ne gutamba amafoto yageze mu gikapu cyawe niba atari ibyawe. Jack. Captain. These aren't my. Naga amafoto yanjye. Kare munyizeri. Uri murabeshya cyangwa batakumbunda. Maniga. Nani nachurika indege? Churika indege bature. Dopane za chindi zibaruke. Dore ngara iporomora bugare. Dore ngara iporomora butosho. Aya. Tayari? Dore ngindege iracurama. Aya baturore. Ara ikinje muri kananga. Mugire vuba mwihorere. Afata nundi muntu. Tayari. Diamond ije muri kananga. Diamond ije muri kamananga. Ati kwihorera. Agiye kumukubita Diamond muvamo. Indege na Diamond imuvamo yicomeka mu wundi. Diamond imeva muri umwe yicomeka mu wundi. Revenge kwihorera. Tayari nawe mucomokamo. Diamond yicomeka muri mwana wabona mamagi. Tayari nawe arashaka ko yica. Kwihorera. Araborogeje muri mwe kwihorera. Diamond muvamo. Yinwanga mu mukobwa. Raka. Kwihorera. Sasa yakatana ndege. Diamond muvamo. Iza hakuno. Irakomeza. Yinwanga muri kagakobwa. Ka Daniela fata piloti. Bana piloti yarisha abakobwa benshi. Yateraga amadaka bivugana. Aya katurore. Anaga ka Alice ku ruhande. Akawe kashobotse. Ndege iracurama. Bice flight 666. Anachari midea da premier for really. GT Business Group. AGT.net. Aya. Tayari ndege. Unda kure. Oya yaratafata indege. Oya atangira guhangana n'uyu. Mushyira hasi. Barayimutunga. Oya arwana n'indege. Ryan arwana n'indege. Ryan yagaruye Kenji. Barongera isubiza mu nzira. Mugenzi ko yagahwereye. Daniela. Come on. Sheri. Manda sheri bitagenze neza. What happened? Bigenze bite? Arapfuye cyangwa? Arangije amuvana yamuzana hakuno. Muhambiri. Mugabo sinzi yakoze ibiki. I swear. Ndarahira nacyo nakoze. Save it. Ahubwo gabanya amagambo tuze. Ndege tayari. Ndege yaje mu mugaga. Indege yaje mu mugaga. Kome manega shaka kwihambura. What did you do? Wakoze ibiki? Don't know what you're talking about. Nakoze ibyo uvuga. Yeah, I got it.
rekura umudamu wa Brandon ajya gufasha undi mugenzi. Tell me what you did! Dore byakoze ntacyo nakoze. Ayivanayo. Ahubwo umva ngubwire. Now I will end you where you sit. Ndashaka umbwira ibyo wakoze cyangwa urasira hano wicaye. Nothing I did matters, okay? Ibyo nakoze nta gaciro bifite. Austin. Hey, none of it matters. You're gonna ntago bingombwa. Killed. Come on. Yes, rega n'umuntu murapfa. Hey, come on. No. Not everyone. Ntago twese turi bupfe bro. Ntago twese tukapfa hejuru yawe. No uri bupfe wenyine. Deje! Birongera birazamba. Bakaba barangije. Yivuga nawe ndi wa US Marshal. Arwana no kwihambura. Arimo aragenda. Atarabuja. Dore umuzimu nguravayo. Uteruye akana mu ntoki. Byagenze bite? Dore maniga ngo aratitira. Ndakwizerekera. Arangije. Ntabwo wabikora. Mande zose. N'abakobwa gusa. Ntabwo amakosa arayanjye. Bwambere ntabwo nayibigamije. Bwambere byari impanuka. Kabiri byabaye binungwe. Kumba abakobwa yagiye atera abakobwa mada. Baza kumbwira ko batwite akabivugana. I was scared the first time. Narifite ubwoba bwa mbere. Ntabwo nayitega kuba nabyara. Indani muri je. Ukabivuga abo yicishije inyunda abo yateraguye ibyuma. Abo yakasi imisatsi. Ya misatsi babonye mu gikapu. Gare bice nabo yiciye muri piscine. And no one would know. Ni Jack. Stop! I just... Nani gutahagarara. Ndabingize. Go sorry, please. Ndabingize. Sorry, I just... Bakobwa nkasa. Don't. No. Uko nabihagarika. Ndabingize mbabarire. Nta kintu nakoze. Ndakora buri kimwe. Abo yateye inda bakashaka kubazikuramo n'ikibazo bamuterurira abana baramuhereza. Agize gutya kumbe yivuyemo. Nangije. Wa mugabo we Air Marshal. Batangira guserera. Batangira kurwanira imbunda. Abaturage bose bamenye ukuri. Yarema aravuga ko mena n'umuzimu wari uhari. Bukaraje Brandon nabaza gufasha. Brandon sheri. Fata ikigabo kirakomeye. Kimutunga imbunda. Bararwana ariko. Kirakomeye. Barwanira kabunda. Jacques arakomeye. Mirana amsenzi we. Afata Daniela. Ibyo zara amakosa yanyu mwabasenzi mwe. Akiraho aragangarara. Tangira kumva amajwi y'abana mu matwi. Dore umburusa kungo rwaza ari rwinshi. Dore bose ngo barameneka amatwi. Akiraho inyuma ye. Nyuma sheri. Mon bébé. Sheri. Oh. Sheri. Yamumenya amatwi biramusakuriza. Bana batangira kugarura ubwenge. Maniga rangije icyafashe ikiganza cyitonze. Yitonze kurwananwa saya Ufa bas. Maniga yamaze kurasa abantu nawe abona umuzimu we yibona amubo yishe. Batangira kubona umurambo we. Tangira kugiramo ubwoba ariko nubundi nawe yamaze kugerayo. Yamaze kugera mu bazimu.
dore nguriya mu kirere yaka. Everybody please, Mwese mwifate mwicare mwifate. Abashoboye mwicare mwambire umukanza. Byakomeye. Rangije bambara M-Sentiri. Dore ngikiri kibuga. JFK Center ni ndege ya Japan US 57 irimo iraza. Hano nukuyiparika. Hey. Ayari mu Zimbabwe. Hano ni Puemuro San Vitesse hano. Hey. Ayari. Giriya mu mujyi. Brace! Parika nabi tu. Ari ibintu ubona ukabona ko genda gonga iminara. Brother ndagufite. I got you. Ujanye atari. I got you arya vuga ngo I got you. Na gacu ari baravuga ni I got you. Ni cyongereza ajya tumvikana one cyaba America. Seri I got you nawe. Ndege. Chana matara. Chana maremare. Cyane zindi ziri mu nzane zibona hari kibaye. Ziba basha ku ruhande. Mwifate. Hano tangira gusenga ati yaba yaparika yarandikaganya barongo. Ayare. Airot. Parking mbaya. Chabita crashing. Highway. Deje yaran. Dani. Meze neza. Wakapfa urabona njye meze neza. Hey. Ntabwo byoroshye. Police. Bano zari ruhukije. Bashima Imana. Ariko mugenzi ndamuvuga ati nanjye hagati y'urupfu. Umugabo yasomye impeta ye. Uyari ingwere tujini twiwe. Yumvishe ubuduha bwa polisi amenya ko bageze ku butaka. It's okay. I got you. Ryan yari yahamutse. Mana jimwe sheri. Rebera ikibuga. Imana ishimwe. Ndacaga filmaro kagenzi baitaga Flight 666 yari da premier media ya da premier for real arachari Sankara da premier ko biganiro by'ubwenye mwabisa kuri YouTube channel yacu ariyo Sankara da premier mwibagirwa gukora subscribe like share na comment kugira tumenye ibyo zatubagezaho nibyo mwakunenze ayari da premier for real aya